na William Ruto yombe kwithira sensitive kana kialile bubwega mantu ya makaunti yetu nonto already iturikitie kwirwa kimbechi ira turerigirite kumba kuona kaunti ine chietu milioni mana mugwanja 60 na ile cha kumba kwithira chietumirika kuvuithia masibitari yetu, kuvuithia barabara cietu na maendeleo yara yangi ya nanturene chiomba uitwa. So itutuma message kiri senator wetu, women rep wetu na atongeria barabangi at the national level baombe kuwatanira na governors kenda tumba kwithira twina antubo tuthetera at that national level mbeche uiteka umbe uitwa nontu mbecha tukiakumba uitwa mbecha nyingi ya yu itwethira tukimenya antu betu bandu no bakwenda barabara, antu betu no bakwenda masibitari yeta na mbere na wakwa iba kwenda ndawa chithira chi sibitari iba kwenda mantu ya maingi ya karika within tura cietu mantu ya teumbo karika kutina mbecha. So thirikari yetu na itwete His Excellency the President itiyo kinene tukienda kumenya imikakati iriku thirikari kethira inio yotuma antu betu especially baraba ina mashinani by grassroots batekethire bakiona impact inene negative ira yumbikia wa affect uturo bo. And also itukuria egitenere kwina thine ya COVID-19 ikwethire kwina accountability oyaura tukuona atongeria betu at the county level bakiuria kwa mfano ibeleza ina 36 million chitumirikite na bakieleza tukienda wiko even at the national level kwethira kwina mbesha itengichia kurwa na mantu ya COVID-19 ina mbesha itumirikite kwa mfano imbechi ya naire ya Meru utetheria antu baraba ina mathina imbechi ya naire ya Meru kumania na that kiti cha kurona thina kiri antu betu ba PWDs na barabangi vulnerable groups na maturene yetu. Otherwise batu tutibati kwithira tukiwa itu itawe mbesha ake lakini tutekuria itwa ina mbesha iweta ituweta na mbere na kuria antu betu itureke wita twikaira ndeto ya kurona murimo wa corona siasa nonto mbonete ya kaunti ya Meru ake kukaria ka siasa ikwenda kuambiriria mapema through murimo wa COVID-19. So ituwetikaniria na initiative ya wakikisha at the sub county level the DCCs the ward administrators notongeria burabunge bakethira bai mustari na yombere wakikisha sheria ni kumbo tumirika rira interview eta kwayanwa birothira biyanite na member of parliament kana mutongeri onge tukethira tukiwatanira na atongeria bau wakikisha sheria chionthe ira irio tutekumbo chiuna. So ibubwega kwithira kwina that coordination kenda ngwe yumba kwithira ekiritika bura kubati